Здраво дечки, уште едно пополне во Белград, тука некаде е околу 12 часот, а вие ќе го гледате ова секако во 18 часот во недела. Денеска на моје огромно задоволство, конечно во животот ќе снимам интервју со најголемиот рапер од Балканот, за мене Џус. Имам многу што да кажа, а секако дека ќе го прашам за многу ситуации кои што ми се случиле во животот. Снимиот недавна песница Јужни ветар, така да со Џус секогаш имам муавет. Нормално, од пријателите Капашом ќе си добие убав подарок. Читете го сајтот espresso.mk и секако се возиме во најдобрата кола од Рента Кар Мара. Се гледаме внатре. Здраво дечки, еве го Џус. Šta, već smo krenuli? Веќе смо кренuli. A, čao. Како си? Pa evo, brate, seksi, brate, šta radiš ti? Еве, брате, тука сум јас во Белград. Можам на македонски, така? Maroke, brate. Разбираш македонски? Kako ne, Burazeru. Да. I to iz svih delova Makedonije, brate, akcenat. Ти си легенда во Македонија. Иначе дечки толку е професионален што моментално работи и најде време да снимаме. Фала ти за тоа. Ma, hvala tebi što si me pozvao, brate, mislim, u Srbiji, ne znam koliko ljudi prati tebe, ali pratit će te vremenom, znaš, ali drago mi je da zbog ljudi u Makedoniji smo danas tu. Така е, да те видат и кај нас многу те сакаат. Ајде да почнеме, имаш нова песна Јужни ветар, кажи ми неколку збора за тоа. Што за тебе значи да бидеш дел од таква песна? Ти си реално и крал на рапот во Србија. Pa vidi, Burazeru, Južni vetar je danas nekako izgradio se bukvalno u rap izdavačku, kao da je neka rap hip-hop izdavačka kuća. Tako da danas sve što je pod etiketom Južni vetar znači da je nešto što je jako i aktualno. I meni je velika čast da smo sad uradili tu saradnju i da smo krenuli, razumeš, jako i bit će tu još nekih преjakih момента. Јас се надевам дека ќе биде газење кај нас, многу се гледа серијата. Баш вчера ти го гледав документарецот Хип-хоп опиум. Да. Колку си има променето Белград во твоите очи од моментот кога црташе графити, кога пишувавте, снимавте на касети? To je, brate, taj dokumentarac obuhvata 25 godina Да. na sceni, znači bukvalno celo detinjstvo samo u toj priči i baš evo sad sa drugarima razgovaram. Naš biti reper nije ono samo naš jednomesečno da ti dođeš i da kao odradiš neku priču, ti moraš da si, brate, rep 24 sata, u stvari ne moraš, nego ili jesi ili nisi. Znaš, tako da taj rap život, rap lifestyle, jednostavno malo je ljudi koji su stvarno 100% all in, ono, razumeš? Da. Mnogo ljudi se time bavi kao iz nekog hobija ili ovo ili ono, iz raznih razloga, da li popularnost žele, da li ne mogu da nađu devojku, da li, brate, ono, nemaju respekt u kraju, razumeš, na ulici, ovamo, namo. Uglavnom ima jedan film o makrojima, ono, naš Pimps Up, Hoes Down se zove. I tu jedan makro baš ponavlja tu rečenicu, ceo film kaže it's hard to be accepted, znaš, i onda ljudi traže način kako da budu prihvaćeni u društvu, razumiješ? Da, jasno. Hip-hopijom je jednostavno, ja to tako i gledam kao neko moje životno delo, nešto po čemu će me ljudi pamtiti zauvek i nešto što je zajednička borba, razumeš, u ovim danima ludila i ovih psihoterapija koje proživljavamo svi na Balkanu, razumeš, jer smo generalno oštećeni, ranjeni i nismo baš čisti u glavi. Тоа се чувствува во твоите песни постојано. Дали може ние да го започнеме ова дружење со песна, да испееме твојата нова песна од Јужни ветар и после имам еден куп прашања за тебе. Многу добра песна, многу. Ноќу не могу да заспам, очи јој сијају ко сав. Зове ми do jaja, brate, ovaj bas kako smo napravili naš. Da. Znači baš tuče, ono, dobili smo taj drill, brate, jako. Originalno, razumiješ? Tu ima gasot što se bara denес, gas. Tebra ima, totalno gori, brate, gori ono i
stvara tu tenziju, stvara tu atmosferu, znaš. Само секи. Да те чујам малку, ајде. Затоа што треба да е твојот дел. Ова едве чекам да дојдеш во Македонија да испееш на настап кај нас. Pa, brate, čim prođe malo ovo sranje, ovo korona i to. Да. Кажи ми, тоест чекај, тоа е твојот дел. Ma neka, pričaj, bre, bre. Cabriola mi jebeš pancir. Да. Песна ми дава емотивен момент од тебе, уличен момент. Кажи ми, ти текнува ли кога беше во реалното шоу Парови, кога доби тренерката од Кнеле? Дали ја чуваш? Brate, ta informacija nije za javnost. Nije? Da. To je to. Тоа е тоа. Добро. Дали тогаш би се вратил во реално шоу, кажи ми? Pa ne, brate, nemam nešto više ambicija za to i bukvalno bi se zahvalio svim televizijskim kućama što me u ovom krugu, bar u ovom početku, nisu pozvali da učestvujem. Ali ne, stvarno, znači iskreno kažem, zato što ja to gledam iz pozitivnog ugla, brate, da me poštuju, razumeš, malo više od toga u ovom trenutku. Teška je to priča, znaš, brate, ne znam šta se desilo u današnje vreme. Svi žele, brate, da budu slavni i popularni. To je, brate, ali to danas više nema nikakav značaj. Možda pravo, jas. Ma, možeš da hoćeš, brate, Beograd, brate, možeš se voziš. Cel dan. Znaš, pa ja kažem kad kupiš auto, ako nemaš u grad da se voziš sat vremena ko čovjek, onda, brate, jebeš grad. Во едно интервју Джала брат кажа дека ти си човекот кога беше во пикот на твојата популарност, даваше можност и шанса на многу рапери. Дали ја добиваш вистинската почит денеска од истите? Pa, Burazeru, vidi, meni to sad ništa i ne znači, razumeš? Ja gledam kako se ljudi ponesu nakon toga mog nekog gesta prema njima. Ja uvek izađem u susret i tu sam i mnogi ljudi su posle neke moje pomoći male ili saveta, nebitno čak da li imamo pesmu zajedno ili nemamo, čak i bez direktnog kontakta komunikacije, mislim da nekako mogu da budem i uzor i da dam savet, a da nikom nisam ništa direktno i rekao, razumeš, neko ko ume da izvuče suštinu. Tako da, bukvalno što kažem na hip-hopijom, komentarišu deca, ima ta pesma, i kažem, meni hvala ne treba, razumeš, jer šta ja sad imam od toga, drago mi je, razumeš, da više volim postupkom da neko se ponaša, brate, lepo dalje i da imamo dobar odnos, razumeš, nego da mi dođe i da mi kaže hvala ili da mi ne kaže hvala, da ga nema nigde i još gore da se ponašaju loše prema meni. Јасно. Пред тебе те ништата музика квалитетна, за разлика од времето на Фукру, ти си моја вила и оние моменти кога буквално ти беше тој што газеше на српската естрада и балканска. Pa vidi, brate, muzika generalno otišla negde u nepoznatom pravcu, nema mnogo kvaliteta danas, ponuda je, ranije je bilo manje izvođača, a mnogo kvaliteta, razumeš? Danas ima mnogo izvođača, malo kvaliteta i jednostavno zna se tu ko je ko. Brate, ja volim narodnjak da slušam i pogotovo volim muziku, brate, iz vaše zemlje, razumeš, sa juga i Srbije i Makedonije i volim i grčku muziku da slušam. Pa da, imaš i grčki vers во... Pa da, tako da, brate, meni to, brate, mnogo prija mojoj duši, ja to slušam i kad uradim nešto tako, ljudi treba da znaju da to nije ni iz jednog drugog razloga, jer svi pričaju kao, brate, uradio je to zbog para.
Znaš, uopšte se ne radi to o parama, nego ja tako vidim provod, razumeš, meni je lepo. Дали можеме да испееме, ти си ма вила, да ја пуштам барем рефрен, кај нас во Македонија, таа најмногу се сака. Ajde, brate, nego ovo kad mi pustiš, brate, mnogo je bolje da otpevam na suvo, bre. Да? О. Znaš šta mi je drago, brate? Što sve, brate, mlade generacije kad idu ono na ekskurziju, putovanje, žurka kući, svi pevaju. Да. Umoran od teških snova i od splavova, samo ona jedva zna, bit će moja sva. Ludao sam sreću moja da te nađem ja, ništa nisam video sivih oblaka, a ona zna da nema grada to gdje nema drugova, a ona zna, a znam i ja, ne sme biti srećna pored drugoga. Ti si moja vila, koža kada svila, Да, брате, ова во Македонија газ. Ајде да те прашам околу Македонија. Ти си бил кај нас, па не знам, 100 пати, 200 пати, колку? Да. Кажи ми, кој град ти е омилен, дали можеш да ми одвоиш? Pa brate, Kavadarci, ono su... Kavadarci? Pa definitivno, brate, Зошто Кавадарци? topao je grad, brate, razumeš, uvek je neko... Jebe pas, ne bre deda bre u pičku bre materinu, jebem te usta ružna. Pa ti se ne... Si ga vidio? Tamo je, brate, uvek ono, lepo vreme, uvek je mirno, onako, ljudi su svi, kako da kažem, kao da se svi poznaju, brate, razumeš, ono, goste uvek onako lepo, brate, dočekaju, prihvate. Кавадарци, значи. Da, ono, žolta, ono, Жолта ракија? vina, tikve, švinarije. Да. Onda, brate, idemo na jezero, tamo redovno, tamo, brate, Stojiće, moj brat, ono, kad nas sačeka, razumeš, jednostavno, brate, odemo tamo čamcem, znaš, peče se riba, ono, sveža, uživamo, brate, onako, boemski, baš hedonizam. Da. I tamo, brate, u Kavadarcima imaš mnogo ninđe, brate, znaš, tamo su ti ninđe, brate, znaš. Луди фаци. Prave ninđe, brate. Имаш нова песна, тоест не е нова, пред неколку месеци со 2 бона. Da. Нешто околу соработка, да кажем, и како дојде до ситуација да снимате баш со 2 бона? Pa te, bro, dobro, oni su, ono, nekako najaktuelniji. Inače, a i mislim da su ono grupa posle dužeg vremena iz Makedonije koja je pridobila veliku pažnju, razumeš, jer dugo niste ono imali repera nekog iz Makedonije da je baš ono velika faca, razumeš. Да. А се веќе од 2 бона се слушаат и кај вас и во Србија. Slušaju ljudi, brate, baš ih vole, ono, devojke pogotovo. Хади там, брате, лево, десно? Idi gdje hoćeš, brate, desno, slobodno. I, brate, ono, možda ćemo još nešto snimiti, ali ova pesma, krivo mi je, trebali smo bilo kakav spot da uradimo. Да, добра песна, стварно. Znaš, tako se meni uvek zadesi da se neke tako jake stvari dese uvek u nekom lošem momentu. Погрешен момент, да. Ali, čak ono, su ljudi neki insistirali da se uradi spot i kasnije, znaš, posle izlaska pesme, rekao, aj nema veze. Дали би направиле пак со нив? Ете, со спот. Šta? Опет да урадиш с нима. Па, ете, следеќи пут со спот. Pa bilo bi ekstra, brate, naravno da uradimo novu pesmu neku i da onda pokidamo priču kako treba. Ајде, како за крај на дружењево, по минутажава, кажи ми што спремаш сега, на што работиш, што е следно од тебе, што да очекувам? Pa, brate, kreće jedna zrela, velika priča, razumeš, mnogi moji drugari kažu kao, brate, to si trebao pre 10 godina, ali ja kažem, nisam trebao ništa pre 10 godina, jer sad je trenutak za to. Dobro. Otvorit će se izdavačka kuća, label, razumeš, Dobro. gdje će biti, znači, ono, samo prave face, razumeš, i vreme je da ja počnem da kreiram, brate, artiste, jer mislim, ono, ko će ako neću ja. Така е. I mislim da će to da bude, brate, velika priča.
Izlazi album Dom za nezbrinute pjesme i još jedan album Štiglić i mnogo singlova imam sa mnogo ljudi iz različitih svidjet će se to svima. Uglavnom, brate, priča se sama dovela do jednog nivoa koji je mnogo veći od onoga što je bilo ranije. Vidi, evo za malo, brate, da mu uđe autobus u Bulju. Tako da, brate, mislim, da ni ne najavio ovo i previše, znači, Tako. ima mnogo novih pesama, u stvari i starih, koje ljudi nisu čuli. I ova izdavačka kuća mislim da će da napravi pravo ludilo. Одлично, брате, јас ти посакувам многу среќа, само уште една работа како за крај. Сакам да ти поклонам нешто Šta ima? од Кабошон, моите пријатели. Ама не застанавме, ова се прво суплементи, брате, ова за боле секс. Ujebno, odlično. Ова ќе ти требаш. Носиш ли кошули, кажи ми? Nosim, brate. Ево, види се, ово се стварно врх. Можеш ти да отвориш? Да се не лупнемо. Ево, Да. ова е злато, Кабошон. Vrh, brate, mnogo mi se sviđa. Мислам дека баш ќе ти користат тете. Може и за некој спот. Naravno, brate, odlično, onako šmekerski. Шмекерски, ништо. Hvala. Фала ти тебе. Ево, почче што прифати, што се дружеше денеска и сите Чекај. македонци што те видео. Jel ti piješ? Па не, брате, јас сум још млад. A tako, a misliš, brate, ja ne jebem, a? Hvala. Дечки, ставете лайк, ставете subscribe, читате го espresso.mk и поддржете ја секако работата на Джус, а мене ми е многу драго што конечно направив интервју со него. Се гледаме во ново видео. Чао! All I wanna do is just flex. Big body thing, have sex. No phone calls, just text.